Gikuyu augaga ngumo ndigana mwene na nima tondu ritwa Sachag'wan ringigwetwo waya gwiciria ino ni mwe ya tauni iria nene muno thiini wa bururi wa Kenya no umwe wa maundu ni ati ngumo ya itura riri icungiriirio ni mitino ire yanahanika na kunina mioyo ya andu ingi muno makiria guku bururi-ini. Mutino uria wakuire mburi tatha ari mutino wa tariki 31 mweri wa mwambiririo mwaka wa 2009. Miaka kenda thutha ucio amwe aria mahonokire gikuo cia rira matire mariganirwo ni uria maundu mahanaga muthenya ucio. Ndugu yangu alikuwa huko. Sasa nikaenda kuangalia ndugu yangu, nilikuwa najua moto inaweza tokea any time. Sasa nikaenda kumuona alafu nimwambia twende nyumbani. Kufikia pale alikuwa anaendelea kuchota mafuta. Akanipea nimsaidie nipelekee nyumbani. Sasa kumsaidia na nikamwambia sasa hii ni ya mwisho, usirudie kuenda huko. Twende nyumbani tukikaa huko, usikuje hapa ni mahali baya bana. Tukaenda na yeye. Akaenda kurudia pili tena. Nikamfuata. Sasa kufikia pale ikawa kulikuwa na mlevi hapo. Alikuwa anafuta sigara hapo. Sasa akapigwa na maaskari asonge kando, akakuja. Sasa wakati alikuja hapo, akaweka tena sigara hapo. Sasa ikaanza kulubuka. Sasa wakati lilipuka ndugu yangu alichomoka akaenda. Mimi naye nikatoroka, moto kanishikia upande ya mtaro. Kuna mtaro ulikuwa iteremkia mafuta. Nikanishikia hapo, nikachomekea hapo. Sikio nilikuwa nimetokea mahali. Kaa tu na rafiki yangu akaniambia, "Naona watu wanakimbia pale msituni, sijui wanakimbia kufanya nini." Basi tukasema acha tuende tuone watu wanakimbia wakifanya nini. Sasa kwenda hapo hata sikumaliza dakika 20 hiyo moto ikawaka. Tulikuwa kitu 6:30. Nilikuwa na biashara pota. And then walikuwa wamekuja kuchota mafuta. In the process wakati niliona moto nikakimbia kwa sababu nilikuwa najua watu wa bodaboda wako wapi hapa. So kukuja kuokoa one of them ndio moto ikanishika. Omwe wao gutire utarikirema kionereria kia ruo na thafari daya iria magereire magigakinya haha. Amwe makihonia irema cia mwiri kuria ngina ruo rwa ngoro rutoire rumathecete ota muigwa thutha wa gukwirwo ni ciana, aciari, atumia na athuri ao. Itura-ini riri ria Kifuja tukahura hodi mucii kwa Naomi Waithira ni umwe wa aria mahutirio ni mutino uyu na njira nene. Kigwa bugiririo ndi haha uwis jenga ameungua na niye ya kwanza amepelekwa hospitali na warata ningire arata mutumia mwamurata ni gwatengerira yuka akingora akinyita akijia nduka ikuma kani undu na umwe ona riboti rio guthikiriria nduka ikuma kumaka ni tuimirire ngiruga mahali ya farafara ngiurwo ni hinya tudungari cia gikurukagia andu kimuria na jenga wakona tuma nake hana njira mathi mufirari how comes ati niwe wa mbere kuhia ngirwo igari iro igiriria niwe watwarwo nyidia thire nginya thibitari tondorirwo ni hinya ndaikeyo ngirwo tigwo guoro iga onacio anginduri ndacokirwo muci kwiragwo ruo rwa mwana ruyo no muciari no ruo Waithira rwari ruo iguru ria ruo kuona ti mwana wake umwe wakwire na ti eri kana atatu makwire twere muritu mwari na ciana igire kamwe ni hindige 7 kau kagine hindige 3 ucio ngiari na kana kamwe kau atiari sister kana au mamu agitiga kairitu kamwe riu icio nicio ciana iria itari mami itari baba ciana ithatu no riwa yangi na kimwiritu ucio ngiagikuirirwo ni muthuri nona nake guku no acio ni mathire haya my first born ari na ciana igire no Ngai nyamurathimite ni agite na hagu ikara we no riri githi tutikinyitanagira onao nake atigire ciana igire. Ona gutuika airitu ake makoretwo magikara o guku mucio gwake kwari na kamwene ni kamwihoko uria wathiririkiire orio mathomete magatiga no mundu ni magaraga githima wira make akithukumira akarehe ciana ciake akarehe uteithio wa ciana ciake na umwona ni oritio na mwanake nagoka
Kuuma muthenya ucio Waithira na muthuri wake Ndung'u makiambika ureri wa tucucu twao hamwe na ciana ciao iria ciatigarire wira uria aratwirwo koretwo ari muritu ona gutuika matire mararira. Twahikanirie andu mahanaine andu a witikio munene ati no tukorwo tutire na mutumeneno gutakire kuratuka na no tukuria na ningamira oguo waigana ni akire guo nguga. Waithira ndari wika kuona twacera muciĩ kwa Ann Kibenei na Rosemary rugano no taruru. Tumepitia magumu kwa kulea watoto, kwa kusomesha. Mimi nilipoteza watoto wawili na huyo mtoto alikuwa mtoto ya maana kwa sababu unaona 31 ndio waungue, alikuwa anaangoachiwa Mombasa pake. Sababu alikuwa driver na siku hiyo ndio tulikuwa tunachipatiana mawaita, mama nitaenda kazi. Nyota munene wa Ann ni kuona ciana ciake ni ciarekereria githomo na gukinyaniria kioneki giki akoretwo akiuma wira umwe nginyagia uria ungi. Nilikuwa nauza hapo barabara, juzi nikapata shida tena. Kuna msichana alikuwa amemaliza shule mimi nikakosa pesa ya kupeleka college. Sasa akaamua tuenda hapo kuuza miwa hapo barabara. Kagongwa hiyo msichana na akaga. Thutha wa gikuo kia mwari uria wa muteithagiriria riu arutaga wira wa kwendia irio kwara-ini cia mahiga akiuga mbeca iria thukumaga itingĩmuigana mathomo-ini ma ciana ciake kuona igiri thaa ici ire university. Huyo mwenye anamaliza degree ninataiwa 30,000 na anafanya graduation tarehe 30 mwezi huu 11. Nisipolipa haisifanya graduate sababu niko na deni kubwa na pia hao wengine wako shule sekondari tena. Namba nene ya aria mahonokire gikuo ni mbeũ njithi aria riu marageria gwicokaniriria kiwira kuona aingi ao riu mari na micii. Daniel Wekesa agitutariria ati kwa ihinda akoretwo akiruta wira wa boda na ndukoretwo ari muhuthu. Wakati mwingine unajua unatumia pikipiki za watu, mtu anakupea unampelekea hiyo 300, alafu pia na mimi nitafuta yangu ya kula, naona ni ngumu. Unajua kama familia na kutegemea inakuwa vigumu sana saa ile umetoka kazi na labda ni vigumu sana upika kutoka vile ulikuwa. Kuri amwe ta Gideon Langat kinyagia umuthi matingihota kuruta wira muritu kuona miri yao ndiri yacokereria hinya o undu umwe na gukorwo ati aingi ao matingiruta wira riũa-ini kwa ihinda iraya. Saa hii tangu tuchomeka tufanye kazi ngumu saa hii. Ni kazi ndogo tu. Ukifanya kazi ngumu unasikia mwili sio mzuri. Nilichomeka huko sana na mkono sasa sifanyai kazi ngumu sana. Watu wengi hao wenye walichomeka kuna hata kitu kiguguza kidogo ikwaruse unapata hiyo kikwarusa tunapata hiyo kidonda inaanza kunini kama hiyo niliguza tu na kitu lakini sinaona iponi haraka. Mugaru na Langat Amos Rotich aratwira we gutire wira tagiruta. Ungimukora wira-ini no hinya kumukurana kuma kuri aruna ake, no ni umwe waria magurarire muno mutino-ini uyu agitwira ati ari na mahia gicunje kia 62 harĩ 100 undu uria woire ihinda iraya angikahona na kwiitikira. Ilikuwa hard at first, hatukubali ati tumeungua na tukiona nikaa tuwezi fanya kitu, lakini baadaye tulijikubali na tukasonga mbele. Agatuhingukira ngoro na gututariria mamwe ma maundu maritu maria aingi ao makoretwo makigerera ari hamwe na guthutukanio na gwitwo maritwa. Sababu kitembea mtu ajua ulitoka Sachangwan, mtu anaona huyu alikuwa mwizi wa mafuta, aliungua kiba nini mafuta. Sasa ukienda pale ukiulizwa ile alama ulitoa wapi, unaogopa hata kusema ilitoka wapi. Wengine watu hawajui ni ajali. So unachukuliwa yani vile tu mtu anakuchukua tu kama mwizi mwenye alikuwa kiiba. Unapata mwingine wanakuita mwathiriwa. Wengine watakwambia waliwezi.
Sasa naona ni madharau, yani ni kama wamejitenga na watu kama hao. Sasa inaweka unapata watu kama wanajitenga, wanakaa kando, wanaonekana yani wafai. Kuhonia nguraro cia mwiri, ngoro oro undu umwe na meciria ni thabari ikoretwo na miambato na miikuruko na makiria muno kwiitikia na kwiitikira. Nilijiamini na nikatoka nikaangalia kama nilibakishwa mikono na miguu na naweza tembea. Wacha niende nijaribu nione kama naweza fanya kama watu wengine. Nataka kuprove watu wengine si hii kwa kama nimekuwa kilema manini. Umwe wa maundu maritu maria aingi ao makoretwo makigerera ni muturire wa kwendwo na kwendana makiria muno gwakinya ati mundu ni ekugia mucii. Kuna msichana umependa, itabidi umeficha na umuonyesha hati yako, umuin kwanza hati ya kuja ajue baadaye. Unajua ile mtu ameshakubali. Kuringana na Rotich, kuri na mianya mingi muno irafatara guthingwo, akiuga aingi aria mahutirio ni mutino uyu ni marafatara guikara makiamukagira mataro, kuna aingi matire meetikira kana gwitikira ati ni morirwo ni andu mendete muno. Bado mtu ajijikubali, anaona ai nakaje, naweza ishi aje, mtu ananichukua aje. So unakuwa na challenges mingi. Hata unapata kuna familia wale lost vijana 5 wengine 3. So unaona watu kama hawa hata kama walipewa hiyo 50,000 aingetosha hiyo peke yake. Waithira aratariria ati aingi ao mahanire ta mariganira, akiuga riri nirio ihinda riria marafatara uteithio makiria, kuona ciana nyingi iria ciatigirwo moko-ini mao ni hindi cirafatara kwarirwo muthingi wa githomo. Tondu acio ni mandikirwo na mandikirwo na gitio kiega muno, tondu ni tuthiaga ho tukona gitio kiria maheirwo, no matiaririkanire rucio rwa andu aya mati ati nao no moke kumundu Kenya marugame ithenya riria andu aya marekete atia mararugamite. Koguo ithuĩ twatiganirio atia, tugitiganio kuo. Promises zenye watu wametupea ni mingi. Kwa wale wenye wajielewa wanaongojea hizo promises na wasongi wanapitia tu wako kwa shida. Lakini wengine wenye tushajikubali unaamua kutafuta yako. Kuumana na nyota wa gukinyira kihoto, rimwe kana meri aingi ao mekorete moko-ini ma turianime na gutunywo kiria kinini manacokaniriria magicaria kihoto. Kwa tumambao tukiforma group ni rahisi kuwasaidia mkiwa nini mmeforma group. Lakini watu wanakuja wanachukua our stories walafu wanaenda kusell kwa media. Wengine wa sell kwa internet, unapata ni biashara tu iko huko nje. Hao wana create pesa lakini hao watu wenye huko chini hawapati. Wengine wanakuja wanasema sisi ni watu wa insurance tutawatetea. Wengine wanakuja wanasema kuna kikundi tutapeleka maneno kwa serikali. Unakuta kwamba kuna labda organization fulani inakuja wanachukua details zao, zinafanya vitu vyote lakini hakuna siku wamefaidika. Aikaria ya maugite kiria marafatara no kuhurwo jeki mone hanini ha kwiyambiriria na kwiyaka mahote kurugamirira micii yao. Kashi ni koragwo undu muritu muno, yani ati no igo muthiri wakwa timwandike twirutagira wira na moko maitu, no ti ati no turemwo kumanage undu kana no turemwo ni gwika undu. Na ona gutwika barabara ino ni yaramirio haria mutino uyu wahanikire hatikariganira, kuona ni hahandirwo ihiga ria kiririkano kia aria othe makwirire mutino-ini uyu. Majority of these people, they are my relatives. So kama John Korir, kama huyu Koech, they are close relatives. Mwaka thutha wa mwaka, aria mahutirio ni mutino uyu ni macemanagia haha niguo kuririkana endwa ao, oro undu umwe na gutabania mahoya niguo makahota guthii na mbere. Maretwa igana rimwe ria 30 maria mandikitwo ihiga-ini riri ria kiririkano ni maria othe makwiriire mutino-ini uyu, no nangikorwo ni miaka 9 riu mihitũku kuma riria mutino uyu wahanikire itura-ini riri, undu uyu ndukariganira kuona kuri onao marathi na mbere kuhonia nguraro cia mwiri, aria angi makihonia nguraro cia ngoro kumana na gutigwo ni endwa ao. Handu-ini ha Kameme TV kuma itura ria Sachag'wan, kaunti ya Nakuru, Zitagwo Ngina wa Waduro.